Nii, alustame siis väikese videoga. Again, here is Thomas Argel. This plane is we are nearby Tallinn, and this plane was coming at Eco Tango November Tango Lima. Ühesõnaga, see lennuk tuli siis nüüd Tallinna lennujaamast. Just täpselt sealpool on Tallinna lennujaam ehk siis Ülemiste keskus ehk Tallinn asub siis läänes. Siit umbes 12 kilomeetrit. Kesklinna, aga lennujaam on 6. The airport is about 5 or 6 kilometers, but center of Tallinn is 12. And we are in the Harju County, Rae vald, Vene Küla village. And this bridge is railroad bridge. What I'm filming down now, the movie, is now this river. Yes, it's the second part of the Pirita River. See on teine osa siis sellest Pirita jõe videost. Sealpool on siis nagu lõuna pool ja sinnapoole läheb siis Tallinna poole. Eks siit Tallinna lahte välja ongi vaevalt 10-11 kilomeetrit, ega rohkem ei ole. Siin on vana silla jäänused, Old Bridge. Ruineer. Nii. Ja siis see sild on nagu huvitav. Ma vaatasin, et kuidagi ühendatud. Päris huvitavad on ühendatud. Ma arvan, et kui hästi vaadata, siis saab seda ära vahetada. See metallosa on tõstetud lihtsalt peale. Siia ühenduskood on näha. Nii. Raudteesild viib siit siis Muuga sadamasse. Ehk siis seal on vaja enne sadamat on veel see kütuse terminal. Mida ma räägid? I think this railways go to Muuga port, where before Muuga port is a very big cargo port in Estonia. And before that is a fuel terminal, biggest in Estonia, and of course you see this high voltage towers. Here is Iru, nearby Iru. It's about only less than 6 kilometers. Vähem kui 6 kilometrit on siin Iru soojuselektrijaam, power station, by heating power station is that Estonian second big power station. Ja siis teiselt pool ma tegin ühe Maardu video ka, mäletate. I made the Maardu Lake video too. If you saw my channel of Estonian Lakes, siis vaadake seda ka, et Maardu järved, või Eesti järved, Maardu järv. Kordame üle, et Pirita jõe pikkus on 105 kilomeetrit, valgala on 799, 2 jõge, üks on Tuhala ja Kuivjõe, teine Kuivjõe suubuvad siia jõkke. Hakkab Pussusoos pihta. Pussusoo asub Paidest 20 kilomeetrit Loodesse, läbi Vaardud, Koset, kus me esimese video tegime, ja siis tuleb sealt Paida rannist läbi Üli tagant ja siis jõuab siia Venekülasse ehk siit 6 kilomeetrit enne Irut ja suubub Tallinnasse ja sealt läbi Tallinna Pirita jõe Võru Tallinna lahte. Nii. Let I see and I say again
Pirita River is one of the longest rivers on Estonia and the longest of the north coast of Estonia, 105 kilometers. Area is 799 quadrat-kilometers and average water is 8 cubic meters per second ja keskmine jah, siis voolumaht on 8 kuupmeetrit sekundis. Mõnikord rohkem, mõnikord vähem, aga keskmine on 8. Kevadel on siis kindlasti rohkem, ka see äärmine ala on siis siit kaetud veega. Siit Kurviga tõenäoliselt tuleb suurem hooga, siit tuleb siit täitsa äärest selle sillatala juurest läbi. 7 minutit, jah. Harju, see on siis Estonia, Harju County, Rae Parish and Veneküla Village. See on siis Eesti Harju maakond, Rae vald ja Veneküla. Siit jah, Tallinnast on 12 kilomeetrit kesklinnast. Viru selle ringi juurest arvestatakse kõike distantse, kui Tallinnast arvestate. All the distance of Tallinn you get by Viru runabout. There is where Viru street begin. So about 12 kilometers to the here. You must be road right by Narva road and about 10 kilometers and turn to the right to the Tallinn runabout road. Tulete algust Narva maanteed mööda Peterburi teed, Peterburi street ees. Ja siis keerate siis siin kohe Tallinna piiri juures paremale. Siit on 2,5 kilomeetrit, isegi vähem, 2 kilomeetrit. Ja siis jälle vasakule enne vedukti veel, enne Lagedi poolt 2 kilomeetrit, jah, 1,5 kilomeetrit enne Lagedi vedukti keerate siia. Vasakule, see on majade juures silt ka Veneküla, nii siin Venekülasse keeratagi. Ja siin on niuke kruusatee suvel muidugi. Siin on rahulikult sõita 30-ga. Here is a gravel road in Veneküla and you ride please slowly at 30 kilometers per hour. It's about 20 miles per hour because it's very bumpy and in the winter it's very slippery of course. Ja lõpetame selle väikse videoga, et see on tõesti kaubasadam, siis cargo station, selle väike vedur siin väike, kohe echelon väike, this train, two locomotives and cisterns all. See on Ameerika variant on see American locomotive. 19 tonni, 90 tonni on üks vedur. And one wagon is 60 ton. 68 ton, 68 tonni, kuni 68 tonni, jah. 66 on siin, 60, 68 ja 66, jah. 60, 66 and 68 is maximum. What's that? Fuel or something? No. This is mazout or diesel, I don't know. What's that? The one echelon is about 60 cars, wagons. Et üks echelon on tavaliselt 60 vagunit. Tulebki see, need tulevad sealt laeva pealt, laetakse täis. It's a cheap, very cargo cheap pig. And this
put first the fuel terminal and at fuel terminal the tank already 20 wagons per one time. Et umbes 20 vagunit siis korraga saab laadida, ta on üks uus terminal. Ma isegi valvan kasad, ma tean. I was more karting here, I know. Transformatori masto. See on hydraulical, last one was hydraulical oil. Siis see video teeme ka lõpuni siis. This side will go to west side, this terrain now. Aitäh siis tähelepanu eest. Thank you for watching my channel and this video Pirita river, but you see over to Pirita river is many bridges and industry areas too. Järgmine video teen siis Pirita jõe suudmast ehk siis Tallinna lahe järjest Tallinnast, jahisadamast ja nii edasi. Next video, third video I'm making the Tallinn when it's called Pirita river to the Gulf of Tallinn, and this little bit this famous and nice port of yacht port and motor yachts and very nice beach for swimming area. Thank you. Tänan.